gono byo butegeki ngo kubiri omwihanga ezo no zomotoka ezikutwara byo butegeki akaro kenkumiraga mukagati kahari abantu bari mbitegura aba projects bari yaho abakwendosinga n'abakwendosinga n'abatakumanya icyo gukora nabo bari yaho mu studios ubuno murundi ntwenda kwanjura abagenyi bitu umwami ni to Godfrey Chegwevara nkada wa NRM kureka ko kujya mu nkada wa NRM gashomu areba indisi belief ushoti garamazu ni mukuru mshaga gashomu ni coordinator wa NRM kandi nagihandikira ari cyukorwayo wa dek cyuhura kandi nyine mukuru ndi abutunga Kenneth Ntwe Kazo nowe coordinator wa ANT ahabwa Kazo district ababanza kugama ya Kenneth hamwe na God gashomu abantu bona abagamba tine ayasima NRM ji ni ukaba ndo ujiriga mutoka amanya nyoka barutega sa program ndiko mwere mushiringo no yeba arwamwita kigereki Chegwevara aro types za democracy unkari hemo yogi bakwita kwasi democracy yariko na question za democracy na question za democracy mwana wetu batwire kada zibesatan party au kana question za kada wa kwasi kada so muno kwaza kada wate waru umtega za program nyakusima mali methi Sky TV sharing na Uganda ikifomo somo n'abatereba kandi n'icamana munonga kisimba bageze banje bagamba na figa kazo na godi hati nyande metu ushobora mwe kwari bari umushuma na hati n'abashuma mu somo nashara he nane shuma kashanga umuntu nahiride duka y'umuntu akajiwa tinka basa kumureka mutiba duka yanje Tumasha muri yuko kono manya nawe mwena barugamba manya bakiba dipi manya bakiba ki omuntu umushuma na mari umushuma utaka kuratse ukinde ki ngokana ari umushuma mwena we bro raba EPC ubona kirara bakabariye bashu mwena era mu muchaka kenda nyoze bakabata dibi itukaza bantu bashuma kwa umushuma haya na shuma motoka itari yanje na bariki na bari umushuma abanye mutaragira umukoti koti banyaza kazi takabayiro umureke gashuma nanisha muhereze cyane nabaza cyane none mutembeye kutandikira kongo mbuza amabaye ngahari staba aba nababita kubashitse namwe mbuze tristing members bashata boyine takubasa kubanye so noreba no manya ya en doxing ngenda kusimaho so court is castar court wala kuzom history Uganda kati ryo mwitari mu government ya kumor urwenda nishaje na mwenda itari mu government ryo mwitari mu government urumwe na kinana twazom general elections hakata established system ya court ngiye hati umusango geno museveni kaguha babiri ninjiko nshuta kayine ba lawyers babiri abembeta ba Hunt and Greg umusango akabuto mukoti kusho yagarika yagwa bando court is castar we na rema yitaru kumanya court is castar na ikizo ni cyagasho ikintu ko nakugana ntikasa program ngira ngo ebiya gakamudi muri bahati kaza gakamyangi kari yogarika mu kibuzo cyane ate cyane nakugana kumurwe na shanga matatu nakugana matatu n'itari akata no service commission omunamuzi mpura kagiye kwitu itamina kari everything so shanje na monitor in government tirative uko zizabe well established twazo mu general elections kumura kinana tutisheke biribyo komera kapu yo komera akata no competent court yo giro kuzo manya you can't behave normally in an abnormal situation hati gini ya tumetse kimana na baturi teka sa program ata batokimanya they don't know naba kumanya nabitaka that's the problem we have na ekiro teka sa program ekichwana tuza echa kwa nyanda kusima government igiro accomplish anti iruno za gani infrastructures of research kungai nwa gama hadi baba pati atutaba saidi mtu tukora campaign no anti iruno za gana ni infrastructures azutoka hini wajigando umuntu kugenda mu buryo bw'uko nakore cyari kwenda aho ko nyina bagama hako elements na za democracy iyo kubanza no system y'abantu kurunda bebendezi babo akaruru no abemezi babo ko no karuru electoral democracy aho
ecya kabiri maybe we shall come to the quality two ecya kabiri no kugira ngo abanyarwanda bahabwe ubugabe kwenyegera mu politics nashombiyo ubutegetsi bihanga ryabo umwigana no tanjero si wona fika higuru nonga abantu bari mu politics bihanga elective position zona ziriyaho byona biriyaho so elements igana na atizina gamba twase hibiri cya ruro okutegekera rwansi yeberajo na element ya democracy so cyangwa kugamba muri yo gufata ibintu mwe tinka kujya mu sabye biri hasa 10%. Okay. Kira percentage tuko hivi ya 18 na kurato kunkata staff for 5 years abantu barondaka ubuyaga bakiboka rukani tumesha mwana rakajira akakagiremo hine cyabwiri cyo so yoro mun pate NRM NRM pate sipati political pate political party ni NRM tine anti tine FDC tine ya pate obuya yetabira mu karuru results zikamanya then mukije hati nkabarwanira urutaro so mwajya mwabapate so when did you shita kimetamo for mukahinduka ari ariko bapate kore mbundu mukajya nkatitwe turi political party kumurwenda cyereta no twara constitution cyane mukagati kagitima mutu civilian so mukayozi ya mwobwe hati mwayishobora kumurwenda cyane mukaga yo kutekina na mwenda akayembita NRC yani members bari batarbinje munonga kandi abantu bakaba pointinga abantu bakaba historicals bayinare abantu bakora ikikorwa n'itegeko ihanga then later on bari kumurwenda cyane leta ko kwabo yo constitution abantu CAR gaho abantu bayitimba bashaba karuru na president yayitimba MPs bayitimba abantu twabapato batanga kutoyitimba kapati kongenya ndakore nako pati still ari kuzabe fundikiye bamu ubiro konka wonto itimba twakum NRM twaza NRM mutaza ko mujwa ngo cyapati zo miganda which is taphana that is performing zitakura NRM niyo guma niyo tangira history ya ukuzo abajungu bija bategeka abajungu bategekiremo bakabatemeka tubona kabadika democratic bakabatetera gafana bakoretera DC bakoretera wabganaje tegeka mukore ba extending chiefs yiwe mbete indirect role bategeka bati then later on kumurwa nakanga na mshanga no Uganda G20 Republican Constitution na biba koze ya PG so kuba koze ya Republican Constitution yatanga kukora that was 1967 kumurwenda nkaga na mshanga kanye gamba mu Uganda it will be a presidential republic meaning obote ya inama nao ya bihereza yamugira president urabari head of state ejire prime minister urabari head of government business ejire parliament nango bakabati national assembly that's what the constitution is kan national assembly saprataho parliament yatanga konka eje kintu kirakoze kumubona shanje na kumwe hataka bwibuka kutwaleka ukana amini ya hama ya tekingo pia tekingiro ni ya parliament ibya national assembly member mbatika ya suspending kati cyo taruka gukona tarumo opposition kegera bata bagamba umundagira Sky TV na gamba batwatira hamwe ihangari nandi mureba hacu umuntu wakwatira n'ubu point of information maybe come amare point I will come to you twagenda kuboza baye na remo ne yari kuhereza umuntu bwa kugamba kumurwenda ushaje na kumwe stashaje na mwenda twagira abayimbategeka n'abatwaza bati ngenda kureka ngo ko abantu emyaka 5 baje mutwahiriza mugisha mu ntakaru ni watu bakwite steering natuva kwa kwenda ati bireko kumurwimba banaje so kumurwana shanje na kumwe shanje na tukashanje na mwana twatiko ida dini kati ni cyo bamitegeka ko umuramuzakata ko kureka karete cyangwa kwa kwenda manyewe multi system mutugire kumurwana shanje na mwenda kushitekana twagira itari mu government egiye abakanya banya nekane tegeko abantu 30 kureta ro babunye babikana 20 bazumukora kumurwana kinana kaba nko kabiri kiyuba kaba ijo buku ijo rukubumba bumba murwana shanje na mwenda kinana nabuka kabarundi mu Tanzania bakabatarundi wao mwende ndo munga setahana kurunda ba Tanzania bakabureta tutegeka haigana
hati noreba ninyenda kureka history ya multi-party system uko kuyatangije tanu twakina na mukaga president Museveni yategekana n'isi okushite cyane tanzania constitution cyane mukaga abantu bayitimu mu constitution hati kintu kureka aho incha ground party zitakora enda kugambira party zitakora miganda kine cyane zimkemana the listing just then you'll come later abantu abali mu parties umwana kugira ngo wagiye kuzavura hano inatso kweza hura icya kabiri icya kabiri extreme abantu noshange bakwana bagana n'abantu batavanye so message duba ugambira abantu kabanyoro banje bakajoma no kuyaba no handi abantu bombare ko kore imparanire abantu oshoto baterenta oshoto no yengere embate tekuriya umuntu wagende yo mwenye mani kureba waje mwenye mani kureba so twagira challenge so parties muskubera ndia butunga enteka yanyu ni yombi abantu bagura emukuteka natangara yose ntangara naba NRM kagasomo yanagira ngo abantu parties ezine ndibasa kwizazigambira abantu bagumene bazireba isaheji twine mutabano wa president Museveni General Muhozi nawe noraryo munacyancaza munahenda bize bamurondera wa president era ine na coordinator umterekana sa program kumanya ngo NRM ubona ubugabebwe tubura ubugabebwe bo kurunda karuru kugambira abantu ngo ayine ba coordinator bakumurondera karuru akiri kusavinga mu weti no yatume ngo coordinator wacu takanjwire coordinator we nabo korogora abanentumwa abeyesere abarebe ba Sky TV ninyenda ngo mbanze mu cyumenterezo omatugani no kumurukura oguno coordinator wa Muhozi gukora ki no maho so mureke guma kutwara mukabona abuna demayara no ubuna demayara secretary demayara urikirezore hati godi yego kare n'umunywano wawe hatu icyareze wo kutsurwaza kabanyarwanda ntigambo ni cyangwa ejo no mterekana sa program constitution ne kigamba gi wanu ndakutaho mbyo butegeki no banzo rugumumari no bwabo yino mu rubogo rwo korogwa gavumenti no banzo burugum icyo cyayitegereza konka gashomo yagera ngo abwenye parties zitakure zindi one no kwendeza kwaba kuzitandukana arabakuzamo icya kabiri nimwe abine party abatine ideology kinana party ya UPM ekiro kumayisa ngo abirari mu barayiza waya hari mubi ekyo takuchimanya kanwe nare so kore no manyango hadisa heji mu president yebuze buriya akabaru mubi so ekiro kuretera political parties ezindi zitagenda miso ekyo kubanza obugufu nyentera break yes ekyo kubanza ntubanza twamanya ngo hadisa heji ndio ANT esa heji nagira ngo naza kora haro urukiko immediately bategwa kosa polisi ize koriki na kujya unani ngoro urukiko yeteje nyinyanye na gutanse bintu akubati toka no kirakuzo mu mutare harimo abantu bingi na no mu mbaga mbabara bingi no mu so tumanye gukwa kubyaho Echinje za kureta niki naye tabantu so icabona katare bintu nabasoborera arugambe kwatirine nihanga tiya gasenete kwa kwiza akuba ndakozire ahiha ahansi ya TVG ndakozire ho rukiko ntabe nabenye nabo mubasa kunzoraho polisi yakora ki yakushara aho muyambara yatubinga oko ine orusaro wa polisi yes nara pisa katsa injiro konga odazikiza bajyampana mutabichiriza so ogwecho takuchumanya hatu wasaidia kujangwa ryo mwebembezi na manyangu buri kimwe kiri ize konga nawo mutumagweye omundu okwe ahatarebwa na manyangu ningo ko kureba omushuma yiza yibe byawe njakaraga gatakaza kwera so gaso munaona achumanya ico ni cyumuhagera abwenshi party yawe takura government nari bitongorera bibyo kuri ndana batera muto ensonga ya kabiri eco kubanza ntubatuine
ngo ko rukumanye imbere ya sente political parties sente duratine sente zurukumana government rero twereza sente zukora yo NRM kezi kasi NRM ne kosizo umuhumusho nishondo kwereka mutari icyo cyuro buhame chiroho bahame ahabweso tebekanisa program akakiko ururu aka electoral commission ebigombe utegekene hayo zo kwita returns and NRM tubakagishangire ngo ine sente ze rukoresa tutakumaye zukuruga kandi kamutaka kipire mukoti ejo tebekanisa program abanya-Uganda abakoreba TV nabacamanyage ngo NRM nka NRM niheru kusinga yamani umubye sente akubana barukwe kwatira mushitara cyihanga ni wona hatije nabasa okazura hinyonyi no mpate yana ne kutabaza kujubehera icyo barakundi konka tukahuraho ngo abone nyonye zizere nesa oze sente za bwo mwanya tukahura kasi ndiri ujya mu kahura cyotine babano gande cyinshi wakati atakizubo cyakaso municyo aho hiyo no speculation buri kirizora igasomo oyine mu kire ecyo kumanya ngo NRM yo ni yejo kauke ni yejo konga kuburisesa hibutasesi koreba amazuma utasigiro ryo mu endyarya y'abanyacyubura y'abanya-Uganda yo kubatwara ibyabo ensegerate good so parties izinto basa ku discussinga nike zikakuta konka parties zitakabuze gukora narukora parties zine zabaye n'iz'abanya-Uganda n'iz'abakuzitandika yebare Boaz n'abari kutureba Sky TV nyowe ni pate y'indumu uri mu mugabo kwingana ekitongore ekindumu n'ecyo mwami Museveni konka hati yatandikiye kutushorora okututemeraho kibuga afite tuzo wamuhoze kandi mugenzi wanje nibakweta ariyabitunga 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 nyenda kugambira Kenesi ngu obo kujya ngo ni nkudakuda na General Muhozi nyowo umbantu bona hatakayizire bya birthday manyaza team chairman team whatever ninye ubukurikira constitution kumpewa akawayiro ko kubanza ni n'ubugabe bwo kukunda umuntu nkwenda n'ubyakubariwe oyetsimbe national inkureba mu kubasa n'ubugabe bwanje kujya ntindi yabitungana ugira ki no basa wacetegereza nani kwere cyo kureberaho ko kecyo kitakurenga now so you know bushobozi nyino bugabe bwanje mbuhirwa constitution okuhajya General Muhozi ukugaruka kibuzo cyawe konka Muhozi uri nuhagira no mupika kwende cyaragiro cyamaye tindi kumupika nimpa y'ikitekateko cyanje kwari kuba nabasa nacyakira kwari kuba takubasa nakireka ni ndondo ndijo wacetegereze and takarigiriyo akagira ki of course ndi umuntu mwe naremu kandi munywani wanje gashomu ninyenda ngutujya twatwizire kugamba tushomese abantu abari kutureba nori ndiyabitunga nori iwe ogwa ine weakness ze nko opposition ayine bizuvye opposition ine bizuvyayo nito NRM tu ine bizuvito konka tureke ku discussinga nashi kugambira abaturire ngo tufa kuganira ngo hagire ta idea Uganda ne tukira ati gashomo eki yagamba gamba wandaje kirize nini bore kirorebe hata jwa arwe bana bagamba ibigashomo byana gamba nafana ndi yabitunga nkarengwe bitisheme kubana bagamba umusheje nkaye mukuru kandi uri coordinator wa NRM mu district ya president ecyo kubanza no manyungumbu nakubwa karuru ebyo kugamba ibyakinana nibihe bitakora ecyo kubanza cyabiona chairman wa NRM umbuna kuba karunu we akwa president konka no kimanya ngo nwakutora na chairperson wa electoral commission
constitution ukwere kugera constitution nukwere kugera twagize ngo bazafitaho independent electoral commission twagitekaho twahinduramo twataho izina tutaracendereza amana ga president okutorana kugira ngo harunda akatiko ko bararonde kabe nuko kashujuma orabe cya person wachi electoral commission abantu cyo bakutugiriraho bias nicyo bakutugiriramu akanaye ngubundi akaruru no bukakuba katagenzirege nashoboye weakness zabo konkabe kwatse cyo kugira ngo nito twetora ndoha cya personal election commission abarutureba hari nshonge ndije ntukozesa security organs ecyo kubanza nka ISO nka ESO ba RDC wanyitegeza police nubanogire bo mukaruru ebitongore ninyenda kugambira ninyenda kugambira ngo owekitini sabowazi n'abakuteba nyine ho hame omu district yindi kurigaho iyoborekere ndi yabitunga kundire sha omu district yindi kurigamu omumbebembezi babi yukwerinda ubuntakunda kugamba izina ahambeho tinkosa kumugamba izina akambuza turiyo mu karuru atanyenda ngo nyeme ongambire stand yakaruro ko yemerere omu district ye yitabe turumu of course ni ndagacurhura atongambire stand yakaruro oko yemerere of course kana kwata nari nyesheme ko ari mkwatsa ko nyine no habi and akana buza kumanya akaruro kembere kata then tukora top up namanya ngo buturakikora nababande kutura twahwere mana bari yakitukora so tushemere cleaning up utagira mu bitoko gasho madakike mwentu twabona zo break tinkwende icyo cyemwe utakiri active no mu deploy ng'abasirikare kwamye ngo mwasinga kandi yabintewe iratigaraza ati mwe no yo muntu umbufu niza kwa chance kwita political prostitution sometimes nyobageze abanyari bareka political prostitutes ndiye tunga kataje mu ofisi bakumara tamuhoro anti ubwo kazabo mpate so no kurane bwambo mureka gashomaga hatu no gurumu twakwana gamba pati yo rumuni yo konka ofisi ra ko kumwana bari no sente mu kirumwembi yo kumuri yaha ninko bimanya byakashoye imana mu bandi sente so no nyimba manje bakire cyari mwe political prostitution nebwa yo kwa no gamba nabyo kabiri kikwa umureke ko so abambara babona mbwe ngenza hatuya hatu abantu ya bona muntu they are ever changing looking where there is green pasture that's their problem they are on the move they are always moving aba hatu ya mpesa zakanye ogwa yo no yake because akata bombe akata nyimo fitisi mugashana ho rumuntu hati mbe ni product yake roku so umuntu yabari ya ideology nazoma ideology ya party mwana promoting no manyisa banga no manyisa banga no manyisa banga manyisa jatunga gode na kene bamhasente yazia yambinga zo kumupresinga abantu atwina abantu ngabo umuntu mhasente nazia gasho moja na gasho moja it's only good away hishi atagambira ko cyangwa mfudisi mwato kuyani na ja promotinga so etikode cyana ngambo mureke etikode cyana gasho majango bakamira ndagambira gasho bebere kayigambira bakakubingume listen bakakubingume tine wambinjireho kesara ho umuntu na general mu gisamuntu na wakari ya sentesi kuza kurugomo umufudisi bakabana singa muyiga no singa TV gasoma ihembure mbera y'abantu abakusibana banyuka akagira TV atanyukira TV atanyukira TV gasho bajya gutanyukira TV akuba wagambe cyitwa cyukweta kare wamugara gasho mumbre cyike gasho muri zakwenje ndakika garaka mwakore tuzomure ati noreba umuntu wamutoneka no kwakshasha ngwe cyo kutonde abantu konda imbasa kunyuka no nyuka tukunda kunyuka cyo cyava abakutira na byo tumanye umujyaga sa program ati nora koruptore kumu why you shift everything one person at a time hagambo umuntu omwe
turi kwakira hata n'abantu abakutureba umuntu yarakugira ngo tushe tubarugestaringi hata umuntu kuko ayibyo yahereza tutari kutunganaga mu muntu ngo bitari atene yihamuki so nureba umuntu yese ko ifite ngo mu brezing mugashobora wa sento tarukashobora ikintu bayiza umuntu atarafudisa kwa banyota mu Kenneth icyo kumeza mu ibintu y'umuntu ananima bina Kenneth ishobora kutura Kenneth yatunge cyafika Kenneth twera twagamba tuti tukabasa kuya mu cyumba so one person at a time yango enyesha mayakazo eyetwali muteza program nendu igatisha okay na tora mutakumana byaka wabare gasho kaka nakanta akamuteza program kwikero musekende kwikere nanyenda ko kugamba iki cyo kugira ngo secho teorganize from the omukaruru njya ngo mu statement sistera kore ezikwasa ahuzatufite tinko hamya mu DPC wambara narwakira narwibanda kero kumanya no wapate genege naro njo gukora njo police wera namwe mauna na police bari mu opposition uko umuntu yara kwa statement that secho teorganize skora pate genege nyo ngweza na relation zigwirike kandi nje twija no promoting party zitu noni imagine ngo umuntu ko gungwa mu kwatsira kazungu akora ka anti kuyakushite urumuka ngwabare munonga abaturire twagaraka kutunga mu break turagarishe za kubantu addressinga izindi nshonga uko ibigo by'utubiri tutarugaho muri gwitu wa Sky TV Sky TV irakari abantu